İpteşler, birge jıyılabız. Bunda kiligizeli, raykoldan kulak kilgen. Abdurrahman İsmagiloviç, rahimittiniz söz sizge berile. Rahmat iptaşlar, 41 yılғы yazғы şeşi işlerin yaxşılığına başkarıp çıktı. Жеткізілген план қысқа сұрақларда нақылы әзірлік білен өтелді. Bu işte katlaşkan her kolxozçıga rayon partiya komiteti isiminden rahmet bildiririz. Hamide sizning tırış xizmetingizni belirlep, Putyoysk kolxozuna выпил topşırla. Hizmetimizni ko'ra biluguz uchun rahmat. Ovuldaşlar bilan birga ishladik. Mana bunda endi eng natijali mexanizatorimiz Qosim Salahiddinov. Onun oğlu G'abdil bu yılni Atisizinden Şallığa traktoristlar hazırlov maktabına yol tutar. Şulayok oldingi komsomolka Zulayxa meditsina училищесine jibarilar. Kolxozimizga sizday kadrlar bek kerak iptaşlar. G'ilfanov aboy, soğum çıkışın her sıyırga 20 litrga jetkizib, VDNX'ga bu yılni o'zim boramali. Mene ko'rsiz. Ne tutiler? Hakkatı bende simenki şirtip oturmuyorsunuzlar. Eminenin sıyırları barsından da ayrılıp durar. Barır da dik barmasın. Davuş iptaşlar. Bugün kolxozimiz şunday ulu bo'lakka erishdi. Bu Televiz kolxozunda bayram. Hayda og'ay, so'z garbuningni. İpteşler tuttağız. Bugün 22 iyun ertesinde Hitler Germaniyası tuğan tufrağımızga karşı soğuş başladı. Bizning alda hazır birgine buruş. İlimizni saqlab qolu. Ertenge dağ nurundan uyandı Ромашкалар. Yılmayıp her sıraşıp gözge göz karıştılar. Nazladı jil alarını tibretip akşıkları. Dans etmeslerine hoş esile saçıkları. Şeşkeler keyiflenip joyına silkindiler. Hankine şunda gajab bir yanga hal kurdiler. Yirak tugul moңayып o'tira Ромашка kızı. Tik şuklari oq tugul qon shekilli qip-qizil. Ромашкалар bor da oq ayrılmay bir-birsinden. Nishik bulay bir o'zi ol qizildan kiyingan. Aytdilar, sen singlikay ne o'zgarding, ne ishlading? Neden qizil shuklaring, neden olsun islaring? Aytdi qizil Ромашка, dinle mening yanıma yotib botib sug'ishchi otdi dushmanlarına. Ul birisi sug'ishdi 15 o'qishiga qarshi.
çiğnedi. Bir damda yaralandı kul başı. Anı batır al kanı damdı benim şutlarga. Benim kızım gülmegen bir aşadı şırpanda. Yigit gitti, min kaldım. Kanın saklap şuğumda. Kimdi? Anı sağını balqiyim min dam nurunda. Ya, Дускайым Хамидолла, сызлаймы? Қаласыйды сеңа, госпиталде, бірер отнаға. Врачта шуны сөйледі. Ey Mansur, seni çıkarganda vijonum bilen qo'lim deganda, qo'shib bo'lsa da shahar edim billahi. Ko'rshi respublikada bo'lsak da birga totib front qiyinlig'in ayrilmaslik bo'lib uslandik. Ayrılmışa birge front geçip, moyunun bursak ide düşmanlığın. Yigitlar, Züleyxa bilan uylanishimga komandir ruxsat berdi. Peki, o'zingni aytgansan beyt sulu, sanitarkamizni. Lekin eshir itib til so'ray. Bir nemis ofitseri deydi. Yigitlar, kim menim bilan razvedkaga? Barabız indi, barabız. Ey gali yaşlı, sazdır garmanını. Uğrak uğran şiirlerimle peşen şakan şiirlerim şu yürür gider dey bulanla baytır gider dey bulan özgür aşı şiirlerde Qır poçtisi kelgan anda basılkılar da var, xotlar da hayran.
апа. Тәмам түзер хәл калмады бошлыкка. Бер уч кына булса да ашык алып кайтырга иде бит. Жүлерсіз сөйлеме Халиме. Илден нәрсе барғанын білмейсің әлі. Барысы да соңғы бір түкке қадар фронтқа. Түзегенде қызлар. Көп қалмады бит. Міне, жеңу біле қайтып жетерлер. Жан кесеклеріміз. Бізге төзімсіздік біле күтерге гіне қалар. Сабыр болып күтерге. Авыл яна. Шәфәк нуры булып, уйный көктә яныгын шәүләсе. Күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала йылый капшы яның сулган күкрәген. Ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа аннан күзләрен. Балаш үзе кача көнбатышка, үстерелә ватты көймәсе. Куаны арттан ядрә булып, ана каны, бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Иштеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына, яшен сөртте, үпте, юатты. Алып кайтты, жылы сөт эчертте, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә, ана дәрте анда кабынды. Бала көлде, аннан әннә диеп, күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бара 17-дә. Тормыш ана яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп, ул барланы карар үстенә. Тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелә. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда, рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Ел 9 май. Минем кадерләрем Бану, улларым Салих, Захир. Уй кичерешләребезне аңлата алырлык сүзләр табуы кыен. 4 ел буена барган канлы бәрелешләр тамам. Совет солдаты җиңү яулады. Герман җирендә туган йорттан читтә булсам да, бөтен уйларым бары сезнең хакта. Шатлыклы күрешү мизгелләрен түземсезлек белән көтеп, Габдрахман.